Nikala bafana ikhekhe labo. Hayi, balambile. Ay, balambile. Eat. Jive your shot. Hayi labafana bayithanda lento. Abafana bayithanda lento. I-50 ngapha, i-30 ngapha, mahala ngapha. Yabathi nika labafana ikhekhe labo. Hayi, balambile. Ithi ithi oh, ithi Hi, boy, sweetie. 365 days of 365 days. Okay, we've made it through though. It was not easy. 2025 was not easy. Some of you agree with me, do agree with me that no, I can't be lula. Eva? Hi, okay. Hello, Ntasha. Ithi ithi oh, ithi niyeke le ngo-12 makuthandaze ngo-12 nikhe niyeke izimanga niyeke ube nocofa amabele ngo-12 ngo-12 ulayita ikhandlela lakho uyathandaza niyeke ube nicofwa izibura isibura sakho masibe safe namhlanje isibura masingabe sibanjwa abaselayo mabangaseli guys namhlanje nihlele nje izibumbuzi ziyaqofwa ziyabanjwa izibumbuzi ziyabanjwa no man no not today we need to pray sufuma abafana bamba isibura nebele babenyofa amabele afana amabele wena ewile ediniwe nhlanje niyanyomfa amabele nhlanje niyanyomfa amabele ningavumi ngoku umuntu nekhandlela lakhe ngo-12 yabo ndide set alarm ke mna ke yabo after that mhlawumbi ubandozeli ndizoba live yabo just to say happy new year ebantwini ke abafana nami batyela new year endlini yabo abantu abafana nami batyela new year endlini ningavumi umantombazana ningavumi ubanjwa irhorhozi mayingabanjwa namhlanje irhorhozi. Your rose should be safe today. Don't let bafana to touch your rose today. You must pray uhlukanisa unyaka uthandaza. Oh no, today must rest. Suppose bani seli anithini today. Anithini ngo-12 niyathandaza. After 12 you can do whatever you want to do. Anyway, most people don't go to work tomorrow. You understand? Tap on the screen. You understand? Go on ufuna ube busy bekuhefuzela phezu kwakho ube ubilelwe ube fuck off man. Sanuvuma not today. Sanuvuma not today. Akho umuntu uzawuzunywa namhlanje oyifollower yami. Oyintombazana oyifollower yami ungavumi bakuzume chomi. Ungavumi and chomi ungavumi basestratweni. Uyayibo? Ungavumi ichomi yami uba sesitratweni ungavumi ngemomozi yakho ungavumi don't vuma ngemomozi today thenga ikhandlela lakho kuse early useti alarm nge-5 to 11 uvuke ulayite ikhandlela lakho ucule uvule iBhayibheli ndinayo ke iBhayibheli apha efonini yami weske mandikhola yesixhosa ndiyiva kakuhle yona ndiyivisisisayo ndiyinambethisisayo. You get my point? Sufuma bamba apha bekuzuma suvunywa uzunywa not today. Abafana badlala ngawe very important ngo-12 o'clock uba makuthandazwe very important especially sihlukanisa unyaka very important suvuma ke uhlanje umomos uhambisa phambili everything you think it's about the momos no suvuma imomos yakho suvuma ngemomos yakho they don't care. They don't care. Suvuma uzunywa today kakuziqoqoshe imomozi yakho ephentini lakho kwi-string yakho whatever manxiba tight whatever it is I don't care. Momozi yakho intact inside. Nobody must touch your momos today. Don't say I don't plug you.
Hayi sikweletu iMomozi ayithathwa nge-31st ne uyamanifesta mos nge-31st. You pray, you break whatever happened to you 2025, you understand, and then ungene kunyaka omtsha. Uzongena njani unyaka omtsha ubhizi kuyahefuzela phezu kwakho, umuntu ubilile phezu kwakho. Khani imeni ngobilelwa ngoku. Nani majithi uba i-charity, hayi baby ngicela ube ndikubone, ufuna ukubamba mos phaa kunogroro, ufuna ukubamba phaa kubhutisa, ungavuma ubanje ubhutiza ke tshomi zam. Nindithembile ke followers zam, not today. Suvuma ubanje ubhutiza today. If ever you want, ningaza apha endlini wam siqhawulele apha unyaka sithandazeni sifasta. Nyabo sithandazeni sifasta, ningeza apha endlini yam majitam zitshomi zam endizithandayo ezindifolowayo. Ningavuma uba abantu bambe sobhutiza aba. Makaxa kubamba ubhutiza angavuma. Hayi baby uthi hello ndiyamanifest ndiqhekekisa ikhesi ndingena kwizibusiso. Sika 2026 ngoku uzabe kufuqa ngale Momozi yakhe ayifuqa bonke abantu, uyinika bonke abantu le Momozi yakhe without isingcobo. Akho condom iyanikeza iMomozi kapha nakapha lo muntu wakho. Uphinde ke ngoku kufuneka uba uzoqhawula unyaka ukunika iMomozi ngiya ukunyela le Momozi ayinike iCape Town yonke. Ukunyela le Momozi, le Momozi it's not health noma health le Momozi. Wonke umuntu uyazitabathela nje. Wonke umuntu ngumqombothi utywala belala. Wonke umuntu uyazitabathela kule Momozi. Nako wena ufuna ukuthi nca eMomozi nge-31st eMomozi engekho clean, eMomozi engahlambulukanga. Okay man, khanze lapha kwam man majitam. Khanze lapha kwam sizothandazana ngo-12. Yabo? Sizothandazana ngo-12. I think you guys need guidance from me. Yabo? Because nina nihlanje nifufuqa ngeMomozi. You guys don't care about Momozi ilivevula kangakanani, but as long as kuyancanyiswa nge-31st hayi suka khona uzancamisa ngenza manje lapha nekhandlela lami na ndisithi oh yes Lord, ndisithi oh yes my God. Khona ubamba iMomozi yami na eMomozi ayizubanjwe sitsho nje eMomozi i-cleanish, i-healthy, i-sharp. But still nobody's gonna touch my Momozi today. So guys, whoever want to be with me, sithandaze apha kwam ngo-12 singene kunyaka omtsha ngomthandazo. Tell me I'm gonna send location. Usivala amathuba ke yewethu khawuyeka amathuba. You know amathuba endivulela wona amathuba womsebenzi opermanent. Khona abantu bazi-graduates apha bangasebenziyo because amathuba avala zezi Momozi zizula ikapa lonke zirhirhiliza ikapa lonke. Siyatshitshiliza ezi Momozi zenu, eleke zibona kwanto asane ngathi iyajinga sifuna uyifaka inside phakathi inside, eleke zibona kwanto ngathi iyajinga sifuna uyifaka phakathi inside. So me, I'm saving you from that case now. You understand? I'm saving you. You need to pray today. Leave as Momozi man, asizikwenzela into eziMomozi. Noma uncamisana nabantu abasinathi nge-31st uyeke uthandaze. iMomozi odibana nayo mos nange-second akho mntu uzawuzuma omnye apha. Ndiyanijonga ndiyanibona, akho niyandiva ndithini, ndim kuthiwa mna uLasborn andinoyiki mna, kuthiwa mna uLasborn akekho umntu ozozuma omnye apha. Ndidikiwe nini, akho mntu uzozuma omnye apha. Kuwawuthandazwa ngokwebusuku today. Umntu ofuna uzunywa nofuna uzuma makayenze nge-second loo nto leyo. Today ebusuku ngo-12 uyathandaza. Imini yonke nge-first awuzumi awuzunywa. Sanufuna ungandimameli ndimdala, sanufuna ungandimameli ndimdala, and zaba nomsindo ngoku because andifuna undimamela. Ngiyabo thebha nescreen kaloku, otherwise ndiyaphuma nge-25 ngiyabo, because I don't want to eat anything. Ndifuna uba ndiyojonga ikhandlela lam ngoku, ndinalo ikhandlela yojonga umatshisi. You understand? So that mna kazavuka very early nge-11:30 ndilayite ikhandlela lam and then start singing. Ndicula kamandi ke bethu nani, ndicula kamandi ukufa mna. Nini and nizandibona ndine-album. Uyawazi
Yazi ugoloko mese uphuzile wenzani. I don't know, I've never drank since I was born. So I don't know abantu babanjani babephuzile. That is my fear life in him. That's why I say it, because I'm scared to be a monster of myself. To be a monster kum anzanga ndasela. So I would never. So guys, ndithetha kuna ndidlali ke benana. Akho umuntu uzawuzuma omnye apha sawuqabana nakho umuntu uzawuzuma omnye. Umuntu ofuna uzunywa ngesecond. Ungazunywa kuzume. Lo mfonyozo wakho ungacacanga menifonyoza apha bafonyisto. So fonyoza ngesecond man. Today akho umuntu uzawufonyoza namhlanje ebusuku nangomso. Yabona namhlanje suppose ba akho umuntu utatshe kwandoda, utatshe kwamuntu wesifazane today nge31st. Anuzuva ngani mina? Uzunganifundisi mina. Nginolwazi mosi mina. Yebo. Ndiyawathanda lamazi akho nawe ungavezi isibura. Hayi, anizivezi isibura. Don't worry. I'm gonna behave. Alifuna umuntu ozosibona isibura sami. Alifuna umuntu ozobona kwa shape yesibura sami today. Alifuna uqhalu. Today ndiyathandaza today. Yebo. Then nina nihlenje nifuna uzuma. 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 Hayi bo machitam. No man. No. Hey man. Wow, Mosha, New Year. Wait to say Sanuzuma today. Me, I'm helping you. Remember, la mantombi wenu achishiliza ngesibumbu. Yonke ilokishile. Yonke indawo aniphathela amabhadi. Azaniphathela amabhadi. Beniyazi ba into sexual spiritual. Uthatha zonke ezazinto zala. Hence it's not a good thing. Ulala. Uthatha sa spirit. Uthatha sa spirit. Abanye basebenzisa amayeza. Abanye babulala abantwana. But there's a lot of spirits that you're taking from girls. Nani machita abanye banenyoka abanye batheni. So khakuziqoqe xa uhlula unyaka. Xa uhlula unyaka mos wenza shoba you praying for unyaka ozayo abe bhetele kunalo unyaka ugqithileyo. Uyabo? Hayi bele limile ngalo sana sami na li focus lijonga abafana. Lithi limile nono, limile. Kodwa akho umuntu uzawubamba bele lami ke namhlanje. I don't have a problem umbambisa abafana ibele, but not today. Nyabo, not today. Ngicela ungibhebhise ngeke baba. Mina baba namhlanje ngifuna ukuthandaza phela. Nani akho umuntu uzobamba bele la muntu, akho umuntu uzobhebha apha. Nihleni bhebha ububhanqa, nihleni ngofonyiswa nifonyoza apha. Nefonyoza mos. Go into ni benisenza bhetele ngathi nizobhebha into ebheke ephi. Into benisenza ngcono ngathi umuntu obhebha into eqinisekileyo. Apho umuntu akwazi nobhebha. Yafonyoza. Ngathi imfene yomuntu ethakathayo. Imfene yomuntu ibaleka ingabaleki imosi nobuya yothusa. Imfene yomuntu. Ibaleka ingabaleki. Can't tap on screen ke tawazi ndiyaphuma in 5 minutes banyafuna abanifuna nini yeke because anithandi inyani. You guys don't like inyani because what is this nihlanje nifuna ubhebhwa phofu niyafonyoza nenza ububhanqa bento apha anikwazi nokubhebha. Hayi man niyadika kodwa umuntu umisa umbhebho phambili phofu lo muntu ngumafonyiso omdala kodwa umbhebho uhambisa front kin Ase ngiphakathi. So phakathi sikweletu. Unjani? Ngiyaphila unjani? Yaphila. Manje uyasivalela kodwa kulento yenzayo uyabona? Aninivaleli ndiyanceda ningabhebhi today. Ndiyanceda ndinivaleli. Ingqali siphuza ugoloko engathi ungane nkuku eduze. Hayibo. Ugoloko ufuna ikuku, ufuna isibura eduze. Ewe. Yo ndiyanceda ningamsela ugoloko mosi. Yo, sawudala. Sawubona phela. Hello. Right. Right njani? Yaphila. Lapha embula, ukwabe embula. Ikhambula udali. Dlula khona zona. I can't be embulu ngoDecember ndixakekile I'm a busy woman. Manje location ithini? Ilocation ithi kwam. Okay. Hawu. Phelile.
Mamelani, ndithini kuni niyayivala nto ndinicebisa yona kodwa? Niyayivala nto ndinicebisa yona? Awuzwakali. Yithi kuni sanubhebha today. Awu. No, bhebha today. Manivuka. Livuka lenzani. You need to pray. Uthi aw fire in Jesus name. Oh fire in Jesus name. Nithi kuni sanubhebha today. Yabo nansi intombazana yabona uzizipho. Uthi abeva nyani izizipho. Ndithi kubo bafuna ushiya izinto zika 2025. You cannot ubhebhe kodwa uzothandaza. Sanubhebha today. Ndithini kuni? Sanubhebha today. Danko. Because iyafana nalombhebho niyafonyoza niyenza izinto ezirongo anina stamina yonke lento but today do not bhebha today. Senzela ukhava ngathi isifonyoza senzela uthola omunye phela apha sigqiba ngoyedwa. Unyuye namhlanje senzela ungathola oyedwa sithola omunye futhi. Umfonyoza uright mawufuna omunye. Bethu nani mamela nizwa phela. Anizwa. Dithi kuni mna sanubhebha today. You need to pray because ayikona nibhebha at some point iyahlazo. Never on a Sunday. Kanjani? Kusunday today. No, never. Kanjani? MG, ndithi kuwe ungabhebhi today. Ubhebha nangomso ungabhebhi bhebhe nge-second. Nditsho kuwe. Kusho ukuthi ndizilonyaka wonke mna never. Ndithini kuwe? Andikuva. Ndithini kuwe? Yabona Joma ungeva ndizawuza apha kuwe ndikuthi apha entloko ndithi kuwe subhebha. Uzwakala kodwa soyikhotha-ke. Hayi kanjani? Sanukhotha lutho, sanubhebha lutho today. Anizwa phela. Sanujonga noyijonga imomozi. Why? Jonga noma uyabona bakhona abangamameli yomozi noba ukuthi nya ngemomozi uthi. Uthi last born ebethe ikuku today no kuku. Go has. Yes. Uzawundiva ngenkani. And now uzalisela location ukubethe apha enhloko uzonimamela ndithi kuwe today no kuku. Noba uyayinikwa imomozi yithi awulazi khona uzasibetha. Uzokhala sibathukela sibethe. Umphathi wethu uzawusibetha guys. Good. Yabona Ace wena sakubambisa ibele soon wena. Sakubambisa ibele. Ndiyeze Cape Town. Sakubambisa ibele lami limile yalba. Sakubambisa ibele lami limile. Lijo ngeke umnana, lijo ngeke umnana. Ifocus ijonga abafazi sakubambisa ibele yamamela. Lijo ngeke umelo. Hayi. Suzicengela ngathi ibele suzicengela ngathi ibele ungasibani kulento yakho. MG ngithi kuwe subamba kwamamozi sukhotha kwa next usonke imamozi yithi why namhlanje because today ne isuku logqibela lonyaka ne jokes aside ne lisuku logqibela lonyaka ne abanye balibonanga lisuku but wena you pull through to elisuku. You understand? It was not for you, ne? It was for God because God decided ba mawubelapha. You understand? So at least now, kaku fast today, ne? Now I want eat. Yabona salamanzi. I want eat today, ne? I want. Yabo until uthandaze. Then you can eat after. You understand? Ushiz lost that 2025. Uqala izinto ezintsha. You cannot uphezu kwebhefta ubilile. Uphezu kwebhefta. You can't. Habe icinga loo nto ngeke sa-eli bangadicayida eli kangako balodicayida yazi andazi mna ndizobe ndirayithi mama mani bambi 2 years ne ndingafuni ibele ndifune nje 2 years kuphela. No 2 years, no befta. You yourself sober speaking to God. Okay.
No beer. Kodwa umphathi wethu namhlanje ugwayimbile guys. Yes. Yo. And Ugwayimbile you need to umphathi. listen to me. Why Yebo, ebhemba as a namhlanje? queen. Why ebhemba? Akunabhiya, akunabhebharing. Shuthi lento siyabhora ke namhlanje siyabhoreka. Anibhori today nithatha amandla amatsha. Do you guys No, believe in new power? No babies namhlanje. Because me I believe in new power. Nithatha amandla amatsha. Ndibe namandla okwenza izinto more next year. Asekona nto bandiyahlala Esikweleti bantu yavuma le nto layo. Esikweleti yavuma, sikweleti. Ngimzwela kude. Ula eKapa nami ngila eKapa kodwa ngimzwela le kude. Ungakusekezela Hayi yena. good. Shuthi ngabhekethwe ngaba namthi mvela kude. Nisempumala kade mva nimvela kude. Kurekseni because ingathi nizalala Unyuye namhlanje sothole entsha futhi. Hayi bo. ekseni. Hayi sothole besingayazi. Unyuye. Kuthiwa mina nana kuthiwa makundimi uzolala ngo3 akundimi. Ndiyabalisa nje abantu abazolala ngo3. Flat ingene ndi-app namhlanje. Khamfa bakho ndiyathandaza. Xa ndifika lapho past 12. Phela phezu komuntu one time. New things. Everything. Ndiyathandaza. Go half past 12 uyathini? Ndiyafunda phepha ke kanjani. Maphela umthandazo nje. Mina ke vele nje unyuye ngihlezi ngayizwa. Hey. Yeah. Mina ngihlezi ngayizwa ngoma kuhlukanisa vele. Khamfa klakho ndiyathandaza uncedile. Ngena unyaka omtsha ndi-grand is fine. Half past 12 ndigqibile ndingena kunyaka omtsha ngenye indlela njango. Unyaka omtsha everything is new. Then siyobona ngomhla ka-1 enye nenye. Yadingeka inkomo ukuvalelisa unyaka vele. Yebo ya. Inkomo ukuvalelisa unyaka ikhona nje. Exactly. Just have to say goodbye. Just to say goodbye 2025. Yeah. Yadingeka. Yebo. 2025 bye ngendawo erayithi. Sicela umthandazo ne. Umthandazo emva komthandazo ziyaduma. Happy New Year. Wala la. Yafisa ngabe bengiseduze kwakho na Lasbon. Khona bengizophikisa lento oyishoyo. Bozobona, bozoyenza nawe. Intoni? Lento ukuthi vele phukudwe nje. Sobaba ibele lakho wedwa wena sobaba ibele wena wedwa is fine asinangxaki nebele olibambe ibele lakho leli le Cape Town wedwa sokubona next year yava bhuti MG sunimoshela ibandla MG sundicorruptela ingqondo yebandla MG sawuxabana MG sundicorruptela amadoda am suwacorrupta Imake mana Lasbon osifezele noma ingono yebeleke nje phela ukuze sizokulalela. Ngeke aliveze ngeke kaqala Ingono nje khona sokuyeka. Ubuthini ngeke aveze ngithe today yebo manivale ingono yami ecute today no sibura no ngono no khisi no nto ubhekana nomthandazo today ha Awufaka umuntu wesifazane la sibone ukuthi uzokufakazela nini lenkulumo yakho. Ngeke kanqina uzizibonanga umbona usekhona la ngeke amnqinele hayi uzonqinela phela uyayibona abantu besifazana bayazi ukuthi today akubanjwa bele akubonwa sibura akukhothwa sibura akuzulwa akuthwani today mhlawumbe bakudinelwe bayaqhuma kumanje he abangidinelwanga phela bayangilalela phela bafake phela sibone sizwe ngabo mna ngokwazi kwami namhlanje 12 o'clock ndeshem siyathandaza yonke into iyama siyathandaza mazi 20 past half past 12 siyaqala ke singena ngenye inhlobo yomthandazo ngale siya ku 2026 ndazi kanjalo mina wazi wrong ndithi kuwe mna ngikunika i-order ndikubuza today awuseli awuzumi awufonyozi awukhothi awubambi ibele ngiyaxelela ngikunika i-order today I'm ordering you hayi bo siphi kade kwenzekeni esikweleti yavuma yini molweni akizwa nje egroupini hello baxolela ndithi today ne i-31st ne so today we don't eat food ne today siyafasta siyathandaza ngo-12 ne
And after 12, no buthandazile. You don't touch imomos, you don't touch tingilingi, you don't do anything. Abafuna undimamela. Yho, hayi saze safa ezweni. No, you know what? My reason. Let me give you my reason. My reason is that cause she is izinto 2025. U2025. Yayibona silanda amandla amatsha. Therefore, siwalanda njani amandla amatsha. Remember, if ever thina abantu bangabathandazi ke, if ever you're praying for something, you understand? Because I don't pray for material things, you understand? I just pray for ubomi bami, you understand? Obude mina njengoYezekiya uyakhumbula uba uIsaya wayethunywe nguThixo kuYezekiya makayolele because imihla yakhe siphelile, you understand? And then uYezekiya wangena endlini yakhe wathandaza, you understand? Exelela uThixo ireasons zoba amphi iminyaka emininzi, you understand? Waphinda wabuya wamthumela uIsaya wathi remember into abantu uvile imithandazo yakho and kunika 15 years more than iminyaka buzoyiphila. You get my point? That's the only thing mina ngithandazelayo i-long life, yabo. Imoto intoni, these things incence. You can wake up ungenazo. That does not matter, but your soul matters the most. Like on Sunday today, you don't need a girlfriend next to you bikufuka ngekhekhe. Yabo, ibikufuka ngekhekhe elchishilisa ngalo ikapa lonke. You don't need a girlfriend today. You need yourself and God today. Jokes aside, imomos yeke today momos. Suvuma bakuphathisa imomos today. Suvuma bakukhothisa imomos uvu. Hayi khona lasibone ezinto uzithethayo umuntu asekhaya ziyifact khona. Inyani khona. Into okunayo kufike. Kufike kule country sikuyo. Kwakune slogan enandisithanda apha ezasithi Mzansi for sure. What's this? Hayi ziyabuya. Yebo. So guys, lento ke sisayithinki idinga umuntu okhulileyo spiritual. Tango, hallelujah. So ba insuku engaka? At least ndithenge second you can fonyoza go because kuthiwa niyafonyoza bayanihleba. You can go fonyoza ke nge-second. Yebo. Usuka namhlanje nakusasa na kuzokuba second. Siqala nini ukubhebha ke? Siqala nini ukubhebha kaMedem? Siqala nini ukubhebha Medem? Nge-second. Ngomhla ka2. Yes. Hey. We. Nivile guys. From today siyazila ne. Siqala ngomhla ka2 yonke lento. Nivile le ndaba. Siyayiva bhuti, hayi siyimamele futhi kunjalo nje. Iqala ngasikhatsini uyeka ngoba phela manje kusayini. Iqala ngo12. Ukuyeka ini? Iqala ngo12 ayisathini. Ukuyeka ini? Ungabusayithini. Ungabusayithini. Ufukela le. Started extend today. You were not supposed to touch momos. Starting from extend today. Awulethi sengiqalile khona le. Izimpohla lasibona. Hayi kanoko. Hayi right for Hayi bafethu sethethile uMedem asimmameleni asimasizileni bafethu. U2 days ubunandi u2 days. Nje mina idili ingono akavezi ingono. Ngoba hey kungcolile la ngaphandle lezi momo zambe sezikhotha. U2 days ubunandi nje guys one mseke ngomhla wathi ngomhla ka2 uqala into zethu Friday siqala into zethu afumeni. Ngoba iveki nje lasibona belingakusupporta because ngosifuna imisebenzi emitsha sifuna yonke into eright. Yes, permanent positions. You understand? Iveki yonke hayi ngeke usikala kodwa baqola iveki yonke uthini ngoku. Hey iveki bi right mhleka zami. Ukuziglense nje ube phiyo ube nguwe. Mna ndithi ngo12 o'clock guys siyathandaza ne yonke into iyama siyathandaza. Half past ufukela le baphela umthandazo songaqale izinto ke ozifunayo ke yabo half past 12 nje uyela le sesingaqala ke kujayive ke ungakhothi uqala ungakhothi kakhulu ungakhothi uthi nje ungakhothi kakhulu uthi nje udlulisa nje Wena sibone ukuthi ngenoma kuyiniphu nje ugologo omhlobo uzodesha ngobisi ubone uzokwenza. Hayi Fundo. I don't drink aloko. I would never start drinking at this age. Cha uyatest ukuthi wenzanani. Uzomtest ukuthi wenzanani. Bozoyibona ke lento sikhuza kuyona ukuthi ayenzeki.
mhlawumbe naye xa ephuma la nje mathi 12 o'clock uyalahleka ngeke sazi asobe singambona lithi Mthembeni uLasbona. Mthembeni uLasbona kamoshi. 12 yamala sibathi ngasamboni. Let me teach you something. Makenze kanje masande ideal 12 o'clock bela ulive seyibona lo thetha ngabo. No, after praying obviously. After praying I'm going on to be on live after praying obviously. Kusho ukuthi asesini 12:30 bela ku live ani sayibona ngayo on free. Yes, 12:30. Niyafuna madoda. Uthi after 12 obela ku live simbona bana uhleli yedwa. Hayi, ubana lona uLasbona. Baxolela sephilile nambuzani baxolele. One thing about me, I'm sexually disciplined. Me, I'm sexually disciplined, my darling. Mna. Uzawulahleka ngofuna ngowani mhlekazi wami ehlele zobuku. Abuyele simbona. Uba la kuyedwa. I will come back and I'm alive 12:30. I'll be done praying. Yeah, 12:30. You ungaquphi alarm 12:30. I'll be on live. Hayi ke. Xa kunjani vile madoda ngo-12 o'clock siyabuya la fast siyabuya nesomthe kuyedwa nyani na. 100% ngisho mna uzobe yedwa mna. Ngolweni nje uyobephazanyiswe ziziyolo zalomhlaba ke umuntu ngumuntu kodwa. Hello Rich. Hayi mina iziyolo zomhlaba zingithusi. Mina amathodi nafu ngimdala ndingaka. Une ID baba. Ngimdala ndingaka. Unepasi. Unepasi bhuti. Uyayicontrol imizwa yakho. Imizwa? Uyayicontrol. Imizwa izondenzelani imizwa? Usho nje angeke ulingeke wena nje awulingeki nje wena. Hayi baba mina ngilingeki inhlobo baba mina. Umama umthanda lo sikweletu. Umama umthanda lo sikweletu. Umama umthanda lo sikweletu. Lo muntu enda show uthi uyathandaza every Sunday uye esontweni. No, I'm not a liar. I won't lie. Not every Sunday because sometimes I'm busy. But one thing I can assure you, every day I do pray, Monday to Sunday. Yini ngathi kufika u12 uke lo kuhlolisa unyaka sibe sivele sesishumayele. Yini washumayizwa ngoku? Kuzoba right phela ngekhathi. Mhlolisho, uyanqomlela. Yeah, kuzobe seduze. Uyashesha. Yabona ngani labaxolele niyoba busy ngapha shipping. Bathi nika abahlangana nelikhekhe. Elikhekhe lichichiliza ikhekhe kami. Kasisilasibona walocala uthatha nesishumana ndizazi ezo zinto mna. Balambile. Ithi azaqaba yonke fanele ngesavana nje yi1. Ngesavana na kuyofonyoza uyavuka ekseni yokumangalela uba hey lo bhuti uthathe nina ani plageki manina. Abasisi balambile nina nabathatha nibazume bavuka ekseni bathi 10k. Remember la 10k mhlambi uzoya ngayo somewhere ku vacation ngo March or whatever. Athi umuntu hey unirape no because nithanda abasisi balamba nengqondo nina. Wena ithi eat after that yomfonyoza after umfonyozo uthi papa me khani aniva. Hey madoda neyiva lento Aniva xakeni. Hayi mina lokho nje mhlawumbe vele kushesha nje ngomthandazeli. Yeah. Amazwi ayisikhombisa vulo namhlanje. Uthi athatha ngoku ne. Mamela bhuti wami. Apho ukhoya ngoku be honest beka isandla apha uthi mina andibambi tywala today it start there. Wenzana apha what are you doing there? Yakubona. Hey, uba sendiqalile ndithini ke ngo? Yeah, kangalo. Hayi mina mpome amnalasibona ndisele nokusela ndichayi nochaya khonto ndiyenzayo. Oh singavana Sike isidingo sokubamba isifuba ke phela. Yes Silasi. Na host ayayimpumelelo. Oh, abhuti bakho babhizi pha bajive kubhanqa. Ithi ukuthi achari saphi number. Yo. No, yabhuti Richie. I call people aba single, ne?
That there will be girls. Then they really come. Abantu baka TikTok banenyani. They really and shame. Abantu baphi nabo? They come with alcohol, shame. They come with everything, and I don't want to lie. Ngama guy, shame. But you know busy. Eat oh. Ubutata bin inamba. Awuthi number Fondi. Tibangathi baqalele bangathi. Eat oh. Ay. Late. Mangenela ngamazi emadolweni. Hey, Richie, I sugar my TikTok guy friends. I sugar man. Ningamagwala amacherry mnitshomi zami zifana nami zi right ezinye ziyasela but zisela responsible ba right thiba ngathi kuthiwa wena Spawn nawa host amagwala uyawuza umbuzo lapha host amagwala nawa uyawuza umbuzo lapha enzansi Mna andilili igwala mna. uthi ife sesele i250 yakhe i215 yakhe ayeka ngamnyofozi uthini eseyiselile i215 yakhe intoni leyo what is 215 useyiphuzile 6 phela useyiphuzile hayi bhuti don't zuma today ndiyatsho nje sanungafuna ungandimameli sanuzuma today ndaniphoxa sanube nimfonyoza today man esephuza i215 habi umyeke I don't even know what is that but ke sanuzuma bottom line usho ukuthi usemthengela isavani 6 wayiphuza manje enze njani amyeke yini ngenxa yesavana habi imalini I don't know I don't drink Oh ngaze ngaguga ngimncane ngendaba yesavana bayibona ngo12 after umthandazo ne mamelani ke Okay mkhulu setani alarm because 12:30 Now I can keep phone. I'm serious ne I'm serious setani alarm 12:30 I will be live ne okay siyabuya yes No, mna 12:33. enkonzweni so inkonzo iphuma ngo12 kum. Ithi kodwa vele sithola ama notification asinankinga abe enkonzweni wena ngo12:55 12:30 uyabuya sizohlangana la sibone ukuthi umedem akekho yini unabani la ukuthi bhasika baby siziphathe kahle sifine nami ndiyavuma ndiyamjoyina buye enkonzweni ebhudi nathi othandana ngo12 siyathandana sonke ya ngo12 sonke Hayi kulungile, hayi kulungile. 12 o'clock madoda. sisonke emva kwa12 kwesekubonakala kwenzakalani yes okay mamelani ke ngoku into endingazuphinda ndiyenze I won't waste my money anymore ndihost because nina niyawoyika amantombazana nifike nithi apha endlini yam ithi instead of taking the number Stop Eastern Cape ujonga uba siyawoyikana wahosta amagwala nawo abantu abamagwala aboyikayo sasingekho kulo hosting ithi wahosta amagwala nawo abantu abekho stock story zabo wahoste ngoku Ngakuhosta Fondini. enzela next year mamela masenze ideal wena buya nabo lamaledi apha ensukwini uthi naba ubona besikhoma buya nabo buyeka la amagwala walande buya nabo wena walande Buya nawo sisilasi. walande ngoku sana nina niko right buya abantu abanje buya Sana nawo wapha ku live andithi ababhaqanga abantu sikhona thina ngo. omnye belikhenda ngena naye ku live nina nasinathi nasibone sabe sijive ujonga isibumbu ndithi nayeka isibumbu nathi cherry yeka isibumbu yeka isibumbu nathi cherry Ngizanawo kukinkala ngatha ngoku. Ngibona amagwala. ndithi mna yeka isibura nathi cherry zakunika ngayo sibura usizume yeka isibura sika lasibone nathi cherry libele kulala okay ndithi mna is fine mahleleni usuku nedate nexesha ubuye nawo lamasheri
Khohlela basezigubhu loqala mkhulu. Buya nabeka idate nosuku nexesha ubuye nothi nanga. Sasingekho lo live, lasangekho yabo host ekhona. Buya Not to live, mamela. In my house. Hayibo guys, muza kubaxolele. Ndakanganga. Nangishaya amasayini usigabo lapho awu onike yena ithuba sizwe manje sofa lama mic. Kaba. Usigabo uyakhuluma. Wakhulumela ku-sign language manje usigabo kwenzakalani? Yesigabo thetha wawuthini isigabo? Thetha mfaninzi igqabaze. Yabona osigabo ngabo ngawuthi lana awoyikayo ngalamagwala ukuthetha ngawo. Umuntu ayekude athethe kaphambi komuntu akwazi ukuthetha. Thetha sigabo. Uthini isigabo? Uthini isigabo sisonke? Okhotha wayithina ke lo? Niyambona isigabo? Okhotha wayithina masibulima ngawo. Nyonyoza pha endlini kaLasbon lwali kanti nipalo kuthe. Ayikho isigabo. Lo sigabo lo. Hayi. Longa. Fika nibe ndibhizi mina ne. Ama-chair ayehleli ngapha couchini. Then ama-out. So mna manje sithi ama-outini ba which one kuthiwa ithi kuthiwa ngithi hayibo. Babafazi ngapha sishumane. Magwala. Esigabo. Wenza njani wesigabo? Wenza njani isigabo? Gabo, unmute mic yakho Gabo. Unmute your mic. Unmute mic yakho ukusendela imic. Ingakho usigabo ufuna ukulila nje ngoku. Ukuthi uyakhala usigabo. Usukhala Gabo thetha mfundisi ukuve bawuthini. Uchazekile usigabo sesiLasbon. Ngicomanga nosigabo sigabo thetha. Ndona sigabo hayi wena uzancoma Gabo upeyile namhlanje. TikTok uzamkhupha. Uzokhipha ba? Esigabo. Usigabo uveza utywala. Usigabo wekhona bawost ekhona. Wekhona. Ndiyambona nami usigabo noba wekhona usawathuthi kathi ngubhongo. Kuthiwa thetha sigabo uncomile usigabo. yelasbon uthi masingalali namantombazana namhlanje hayi yamgxotha lo bese nimbizile. Danko, yabona ke sakubamba isibelo yamamela. Uyamamela. Hayi nami ngiyamxosha hayi uzongibambisa nami. Nami ngiyamxosha uzongibambisa. Anikuva tu? Nami ngiyamxosha uzongibambisa nami bele. You take a look, you need to listen to me because there's a reason why I say, guys, do not pakapakati today. No. Usibethile kodwa Bondeni. Do not. Tongani ke naku vathi naku into esifazana uvathi zam accepta ngokangena. No, usibethile lapha. Uzayifakaza lento ndithethayo. You do not pakapakati today. Do not. La mntu wami ke ngoku unenkani Bondeni xa ndizawuthi makajike ngoku. Yithi kuthiwa mna. Sisifathile Sisile into lokithini into. But ithi into ngithi kula madoda ne. Today no mfonyozo. No nothing. We praying. Pray hayi mntase nawe ke ngoku hayi iqalile. Bathiswa. Umvotini sisifathi uthi never. Sisifathi uthi hayi never. Ibetha ngengqini baphansi sisivathi uthi never. Andizwi. Uyamva? Siyathanda kakhulu but hayi kwesalo mpreyo andizwi. Umvile. Uyamva? Uthi not today. Yevati. Today uzawunikisa emamos.
Andinikezi ngabutshutshwana ndivala amathala but umleyo andizi. But khawubeka lo savana phansi sisi man. Ithini ndaze? You need to pray today. Hey, I follow, I not me. Hayi, andivumi. Uvile ke? Andivumi lo. Uyaweza abantu bethu lafuna abavumi. Usisibathi never. Asibona abantu bethu abavumi fondini. Abantu bethu balwa ngencindi. Noba sisoyi-2 Ngizobona ngompo fonayo. sawuthalaza noba sibabini sisilasa khona sisilasa. Vati. Hi honey. Hi Vati man. Ndaze. Mamela ne. Bakho nibaprofeti apha ku TikTok abakho ba live. Ngizawufaka yona ndikhawule ndiyibeka apha ecaleni ndiqhube no live wamba undithandazela. Ywa. Idala la uzavunywa ke ngoku. Ndaze hayi. Kwenjini unyaka uvalwa ngendlela. Hayi Vati. Ngitshelile awufuni ukuzwa. Hayi. Bendiyendathi sithini slogan sithi Mzansi for sure. Mzansi for sure. Lasibone. Yayiva le ntombazana ithini wena? Hey, le ntombazana indimoshela amadoda because I'm teaching you the right thing right. Uyayiva le ntombazana ithini bandini? What anything is possible. Uyayiva le ntombazana ithini? What anything is possible. It's possible. Hayi ndiyambiza bheki kowami ke ngoLasibone. Hayi, ndithekuwe mama. Hayi ndiyambiza. Ndithekuwe, thepha iscreen. Ndithekuwe. Listen to me, yithi kule ntombi yakho uLasibone uthi awuzukwazi ukuziduma today. Yo. Awuvele uhambe ngakahambi. Hawu kanti uyasiza kuVati. Hawu. Hayi. Akasayindawo. Hayi. Sebenzile Vati. Vati, sunibashela amadoda ami. Ke nathi masithandazeni. Kuqalele Lasibone ngathi Lasibone. Asenze izindaze ne. Phango 11. Sophinda sibuye sonke sithandazeni but half past. Ngacima sonke sikhulu. Sawubonana after 12. Yeah. 11 laphinda sikazarisha sonke sibe lapha but after. Yamanuela. Hayi Vati amadoda ami wacorruptile ngqondo amadoda ami bese mamela umfazi wawo. Hayi wena amadoda ami wacorrupt amadoda ami ke. Bakaloku umuntu ozaza kufuneka enze qoye something akanoza njena njani na. Yebethu naphako. Vati go 12:30. Never you around. Ungene live. Songena nakanjani? Ufuna ungene live kodwa ke ngoku yeka amadoda ami. Amadoda ami suwafundisa wrong. Ithe amadoda ami awazumi today. No mvumo today. Awubona. Wa. Hey abavumi kodwa mntaze. Sokubeka upresident wethu ke wena Vati. Uvati uzoba upresident Vati besendibize umuntu ndathi man ndamfonela ndamthi hayi jika. Ngoku xa ufika uthetha lo uyithethayo hayi. Vati sundicorruptela amadoda. Sucorrupt amadoda ami Vati. Sokubeka ipresident Vati. Abenza noLasibone. Sokubeka ipresident wena Vati. Sokufakisa isandla. Sitheni? Sokufakisa isandla. Sakubambisa. Sabina bamba.
No, guys, really. Uyile country. Yabona wena ulwele country straight. No, guys, really. Natso-ke bo kuselwa amanzi today. Sigqibo thini kuni? Ndingumprofethi na kuselwa amanzi today. We don't eat, we pray, we don't faka phakathi anifonyozi, anikhothi lutho, anitathi lutho, awutathi bele, awutathi momozi, awukhothi lutho today. Ukhipha ipapalazi naye ngamanzi. It's fine. Ukhipha ipapalazi akazusela okusalayo. Akazi ukhotha lutho, akazumi lutho, akayenzi lutho, akabambi kwa momozi today. Ulungisela obunye asaya kubona, ulungisela obunye asaya kubona. Mntaze. Ayike nako disappointed. Indoda insendela i-message ethi happy new year in advance. Ndizawuba sathinga xa izawuvela atsho kuse-early. You know why? Uyaninyisa ke. Awuyaninyisa ke ho. You know why? Why? Akafundisekanga if abendifollow ngabe ngoku uyazithanda athi happy new year ethandazi is because ngoku uyafaka Mntase phuma kulo page, phuma kulo kona. So mna sendikhutha ukhangelenye. Hayi bathi man ndithi kuwe be live nam nge12:30 today ebusuku nditsho vathi sufuna ukubethe vathi. Okay. So ngizokulinda. Yeka amadoda am sowacorrupt bese ndimamela amadoda am no momos today akufonyozwa akukhothwa lutho wena wafika wajiki Ayikova. Dayinyova mntaze. bathi ngoku bazakwazi upresident ngoba behleli nje vathi bafuna ifaka phakathi emnatheni Faka. Wow. Nasendlebeni bayaqonda namhlanje bangayifaka naphi na wakhumnqunya it's fine. So aba barong ukufa aba bahlanje da bafuna ulala emgceni. Bafuna umdavazo all the way. Phofu ke vathi bajike bazohletywa apha kumthwela siboni. Uwanfonyoza ndimthini? Tonto andifuna umamela amatyala wamifonyoza. Abethe ecaleni. Angani nihlezi nithi niyarojwa senzela kona ke masifake endaweni enembobo ukuthi ungakhali uthi ngirojiwe yonke indawo enembobo ufuna lingene. Angani senzela nina nengqondo ukuthi nithi nirojiwe senzela ukunanelisa. Yo, how deep ke ho. Hayi, awuzokwanela nje. Ingxaki vathi uwena ufika nje amadoda ami ingqondo. Amadoda ami bese ndimamela. Ndithe kuwe mawafana amatsheri wawo athi ulasborn wecountry uthe ungezi nemomozi yakho apha nizawuxabana. Bangasifumana namhlanje. No momozi namhlanje vathi. No tingilingi nawe ubambi kwa tingilingi awufakisi tingilingi kuwe vathi. Soze trust me andcingi. Natsoke. Khona uphuma unyakeni khona yongena unyakeni asazi usho ukuthini. Ndithi kuwe no tingilingi no momozi no mkhotho nothing. Imamdaze. For namhlanje nje ise ngu2025 okanye 2026. Today. Etukani 2025 sizayifumana nini ke ho? Nge-second then ungayisi. Xolo asoze. Ayi ndimkile. Bye guys. Angicingi mntaze. Hayi no. Nge-second pho. Nge-second vathi kukhona kuvula ke ikhekhe lakho. Yo. Okay, John. Yeah. Sendibuyile emsebenzini. Mandihambe nokulapha o7 ndiyobetha ama5 to then ndihlambe ndiyazi ba ndifocus kuwe. Ndithini kanti kuwe vathi? Vathi zakubetha mkela kubona. Vathi zakubetha ngixolele. Ndithi kuwe vathi today awubambi isimomozi, awuvuli imomozi yakho, awuyikhothisi umuntu. Uthini ngokwena? Kaloku kusengoku before okay, khasinike ixesha qala. Start ndithe uqala namhlanje ekseni awukhothisi, awubambi tingilingi, awufakisi. Nditshilo kuwe. Ufaka inhlabathi epalishini lezinye izingane yazi lento yenzayo yasonela nje. Usidisi ipalishi ezinenhlabathi. You guys, Mara. No, do live again. Hayi. Okay. Yeah. Abasavumi kodwa ngo. Le
ibhetri yam nanso. Okay, guys. Let's see each other 12:30, eh? Okay, man. Ningene love you kahle guys. nyakeni. 12:30 12 noma whatever is 12:30 available. Eh? Okay, ke. 12 noma 12:30. 12:30 because got 12 I'll be praying, so I won't be available. 12:30. Half past 12. Okay. Thank you, guys. Okay.